Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Co-working President Jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee ke Dr. Maisel Amperin Lingdo hakasngi balang Jongka Khandai tarik ubnai rempang arazara harpu ar kala kam baka jingai jingkershan Jongki sangut ki MLA ke Congress ya ke NPP ka bayalam ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka day halor ke nongrim ba President Jongka Party uba Vincent H. Pala lembat ki nongelam Jongka All India Congress Committee kila syuyai ngap menti ya ki jingai Jongki MLA ke Seng Congress wadahadin baki MLA kila dep pa labun terliki shiti. Hakajing ya keren bat kilat patai khubor ke Dr. Amperin Lingdo kala ongru baka parti kamla ban syukhain kelung kena ya ki sangut ki MLA namar baki day ki bala jid bat ki bala pinkop bordo pajba deka parti Congress. Rai jongi ki sangut ki MLA kimla ban khen kelung kena ingi ngidei stang sangut kita kisipai jong ke Seng Kongres. Badai mangiken kiban pen iya ke Seng Kongres shano banlen. Lada pi mut pa pi kibaklem yale election haka state. Pi kibaklem ay kular ya ki nong kersyan jong pi ya ki kam kibabha kiban saja lemba jong pi. Tingas ngoba kalong leno yangi bangin ya tren manya hat madan ya kata ka jing bam smutu iwe hapo ka Seng bat nga nganum le kata ngidon yala ka jong ka party forum pidon jing e khot ka nyingi abang ngidon jing e mangi ngi khot ya pi pikelut pi matla pi le bam yo sngo pim patiau pi mut ngingin chu ngap hato haka football match don ki sponsors don ki managers kila ban liong ya ki football player pile football tang komnema ya karibol tang katto ya kenjat tang hangtai ban ladaong mangi syong yang pisu sengap ya ka hukum jangi piklet bayangi lapun khamti di kinong kursan jangi bangin long nong yalam bat ngan ong ya pi balada mangi kisan ngi ong ya pi kani kandai ke babha ban le balai pi don jing pi kena bakata ke BJP ke don keti hang ni hato ke Seng Kongres kaya kular lang bat kita ki MDA ha kita ki partners ki jongki balai ke state jongi kampet ya kawai bakata ke NPP MDA led government balai ke shim bat ke kedup ya ke CLP hato kita ki da up yu tau BJP ban ai hukum ya ki nak ki khat ne yangi Kay kata kesin ke PUI. Udah ya lipan hukum si utu na BJP ban khat yangi ke Kongres. Ne upar khat nam ta jing bha. Jong kani ke jing sinsyar khadar ke bas kem ke bakhot ke babiang. Ti ngi ong ka syong happy. Pi kwat take action ne, phim kwat take action ne ngi tingilan de rai. Ngi don kam ban yu ya ka jing kala haki constituencies. Shisngi haden bangila syong bat ke MDA ka inauguration kalaja ka constituency jonga kayo kawai gedukan kayo ba saka ide ngan ab ya no manong nga let chatane wale kumta kanu tuli ki sitingi la pha sya kata ka MPCC kanu tuli kita ki sitingi la pha sya ka AICC kimburong ye kinong kita ki MLA jong ka Seng ka bala don nong rim ban IFP ya kata ka advice ngim kwa bun ketien ngim kwa ban keno ngidon ka jaka hapo yeng ban ya kren ngi di kam khat ken ngi sya kata ka jaka wat ha city ngi na Delhi wat le kumba ngi di ki nong wei hala ka jong keri kala dai ka por ki MLA jong ka ni ka jala ban rai habayeng na ki national parties bakim dan right Kim don hok ban patay yang ikum no ban penyaj ya kan ke state ka ba ke jongi menswa PUI bakita ki Congress chief ministers na kita ki Congress MLAs ki ju ngap you know ki le kai wei
Kia pen pra pen paria ya ka parti jungi hado bakan dalong kumni. Pidang kuapat yang ban sim hukum nano. Ngiong ya pi kadai stang kani galenti. Hato kam dai gajing sisa. Bakaladon gajing ya kren. Jong ki parti ki he parti jungi bat ke NPP ban ya tre dengkat aka arfula. Yang ngi kemele premier tho. Balengi dai ki ai kita ki ban suyo sngo pateng ni ki bai. Ti wat ju siam ya karai klem gajing tip jungi kemele. Namar kandawan siya ka skor jungi kapelong yang ngi ban ong pleng. Kita yang ngi kinshet. Ngi haman jengi siya karengkau kabajantam namar ngim kwa sa asyat syu hano. Kibayalet kat arngut. Dan benut benang. Hiya sngaw ta kay ICC ga statement. Nga ong ipikin no. Wale kamkay ya kasin siya kadat. Kanigri ka jala ka jungi. Sangot ngi dan kiya malingi ong ipile no kumni. Lada pidang salay ngi tele mo fikir bo kimon. Hinen kas ngi lalong tingi banya merch no bano. Lalong ti menen kas ngi ban ong bahag krat kadang yo kapor. Ngi ong ngimdei ki deserters. Ngi ong ngimdei kita ki betrayers. Ngi job na kaseng kongres. Haban dakut ngin syong ban penbahaya kini kaseng. Ki kentat no ye ki jing kren ki jongi ki jing ai jing mut jongi pimdon kam shu yengi kasyong api. Ngaong ye pi ngi ki sangot ngin dami ngini na jing khang ba. Ngin rung na jing khang ba. Ngim don kam skylight. Ngim don kam kum kinong to wan mi simit siyong. Banya soy kot soy sla nakabenta ka jing sniw. Ngiwan bantay. Ni ai jing mut ya kaseng ban pentay. Lada pi kentat ya kata ka jing ai jing mut chupi. Mudur ma pi hakot kubar menela ong ba ngin shim action. Shim ngin saped. Nama rupat ba upet kaya kani ka drama ka jong pi. Ngi ki MLA ngimdei ki bawan yale kamkai ha assembly. Ngi don ka jingkit ka bakya. Don kata ka ACC gawon kalingi habam don hapos nong ngin ay mangi. Don kata ka ACC nong de kusurak kala katu kala mor kala jot kate tongin yali rap ikiti ki MLA jong gi bapli gi bosyong saja ha opposition. Ngi ong lada pila hadu kata te jin blangin depan kanya ka hukum. Dari kumbakalong mentau sabi jong kiskim dan hapo ka sarkat. Balada ka kali jong kaseng kongres ka hapyat syakman. Ki MLA te ki babat yu sabi. Nalod nabar pimla banwan kontrol ini. Naman ngiladey ki bala sya elek. Nrengi burom ya kaseng kongres. Nakataka daw menen ngin palit march badno. Ngin march le yu banyat. Ban stab yang mo back stab ban kuran na din bandung na din ngidang day ki MLA Congress ban ngin yai petsyang ban yalam ikani ka seng syakmat tang badon kamhi daki MLA pi ban rai kini ki kam iba syusyong sa parti satu kinang maman keren nrei kim tip ika jing jongi ki MLA happy constituencies jongi ndon nong keren rai ngi nonong ay man sem ra yangi. Ngikit marway. Tingi ngi ong yapi. Ngi kisan ngon ngindon nakabantay iway ya iway. Ngin petlam mangiken. Iway ya iway. Ngahakan ni kapong politics tapi jong ko kongres si man ngilahap man le ta. Njuyo api si senru ko takapun call na kita kihe kongres nak tanah Delhi. Kano taligi si tingi na tho sa kikim ngap. Kim kren, kim ay jubab. Arfuar trik January ngila patha. Bangi ngikwa. Ban support ya ke MDA halor ki issues. Hiong wale. Hiong kamlong. Hiong ingi kumta. Habab himong tingila sumudur bet ba. Toh ya kabak kiklem ong te mo. Habang ito si team dan bajubab te. Ngila long ginong yalam. Smobha. What can bet yangi ngidai ginong yalam buram ya ki MLA jong pi kibaya sat kato nakabenta jong pi hapdeng ka eryong hapdeng ka jing shaben nrei ngis ngo wa khat do yawai
Kidon kirai ki bungi hapsim. Ngida kentu iki nong Krisyan bakinda ya bishar ba. Wat ya syaliang ya no ru. Pej lada karai jong ki MLA jong ki na kaseng kongres ki basa samut kadai ga babakla ne kadai ga badai. Ngoong ya pi ngi dei tang kawai na ki parti basunrop lang bat ki kinrai makite. Siya pi le don hukum mga ban liong yu tau parti yu nga tingam tip ngingilet bat ke NPP bat ke MDA ban penkhanya gani sarkar. Kata ka jing ya keren kita ki dekat jong ki tipin hap kali naki naman ngingim don hukum ti ban juba kum ni katangin sa tip mangisya no ma kay kata ka jing ya te ki naman nodudang sedang ni tip ida. Kasulang ba ngingis ngo ba lada kaseng kongres kahap yitray bat ka no kaseng ha arpulay ay yang iki MLA ban petken ban nang pangkre ya kata kalentiyan. Lada primkwat ka song api lanyang ta parti gibriw ngin kren sano pi mangingim pepre ngim don nong rim nong don hok ruon kren ya kata kakam ay kinray makiba khat yang iken.